Ooh, naglamiis ka, that's good. Good morning. Kastiti panahon dito eh. Alas 3 pa lang timalim ng kasipnget. Ako lumlum, that's good. Dito ti pagyanak ka, that's good. Dito ti neighborhood ko. Eto eh. Diyan ti pag-upaak na balay dyan. Dito ti karubak. Kasto dito eh. Ayan ni. Tapos kasla nabasalat dati aglawlaw. Lagar arbis na kanayon. Dito yung nakaparking ka, that's good. Kan manong ka man, kumisen ka man, di mo kat ipaidam, nagwapo kan man. Ay, alas 4 nasip natin. Day off tayo mga ka, that's good. Ano day off tayo? Kasi nga day off tayo, kanayon ako may dito thrift store. Dito ukay-ukay ka, that's good. Dito tigas la window shopping ko dito ni. Dito ti paborito ko nga thrift store dito Kelowna.